Kawira Mwangaza na Meru bonthe methono jarikire tariki 18 aria koti irigiri kurita ugambi bwayo kethira ageta na mbere gukarira giti kia ungavana kigamba kana kebira bwizite nyuma ya ugambi bubu gutirwa tariki 15 cia mweri muthiru kukari ou Kawira no ethiritwe akirita mukana bonene mono kiri ariti ngugi ba county na mono kiri mandagitari na kinya munini wawe akiuga uria utirita ngugi yawe no rirwe ni muchara ni untu buria butithirite bukijukirwa na njira embutho ni baingi Muthuri Muriuki na gichunki gia siasa. Nyuma ya Kawira Mwangaza kuritwa kitine ni County Assembly ya Meru na untu bubu kirikithwa ni nyomba ya Seneti aja babaingi baije muthijwa ejo gukinya. The County Assembly of Meru. Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold office. Naro mieri tano nyumene Kawira no karite kitigiki ona kinya kethira na suritu ni koti indi wa mwana gusurira kwawe na onekena kirita imakania kiriti ngugi ba county ya Meru wa mbere kumakia ni munini wa mutuma nto ithinkia cia maana ni yana mwana ereko renge kaende akimira kethira titangugine akethwa akimrita mucarene ukire wafanyikazi bonde ke department cionde cietu 10 ndene ya thirikari yetu ya county ya Meru kethira nuitaga ngugi county neje no ria wa mushara na county ya Meru. If you don't work, we will not pay you. Now turunga miau and we have no apologies. Kwa barabara nja tu ba enjoy bare thithino ya antu bangi banywanda muci antu bangi buringa makerere bangi bageta TV-ne angatumemene utalipo mahali unaenda, lakini kwetu kama serikali tumeamua kama ufanyi kazi hakuna kulipwa. Untu bubu nandi bumerene kinya baruga iria butibanto ithinkia mwandiki munene wa county iri niwe kiambia theru atiombe kinya musemana jwa minister njura atiumbito kinya kiri misemanio 12 kuona mucara kana kurea kuona mucara eute agenda ira tubatire kwithia tukiariragia ta Meru nontu mbuga 98% ya Meru bare Meru batethera be mucarene na kambwe kwa teisho kwa reria mucara nontu ibaba inge barungamitwe micara ndene ya Meru County ntiwa mama ate na capacity ya kurungamia mucara nontu director wa salary ni andawe so yaukande mutiire nontu niwe wena maoni yau nteariria yau kabisa ntiwa ate na capacity kaneneo yaukantiire yau. Untu bubu ni buonika nyuma ni bomba MCA aria DMK ikiogora na mwenda kirinya barabariritie njamere kuthwa kiundwa na nandi umabubu buthabu kionekana ntuko Jumamosi ethira tariki 16 Governor Meru Kawira Mwangaza netire eta cabinet mawaziri bawe ara county headquarters na agenda atariria agenda ijere muchemanio jou ara eriora bagaita mutuma ge payroll deputy owe ke payroll ya county bachoke bandikire I think naiwa bakiuga ni EACC bandikire anga assembly bakope assembly bandikire wewe kias tu ya ati deputy governor ati thiri twage atenda michemani ya cabinet na ndega wira akauga bamuitege payroll yakini na kumuimpeach na nkwenda kwaya na mukana kana iraita wa ilani ki director wa payroll ukageria wito tumirwa bubu politically ugeria muchetho uyu kwenda ukaraka ukwenda kurita muntu awitwa Mutuma Isaac ntwethingia ki payroll thirikari Meru County. Number 2 watumirwa bubu ni muntu aimpichetwo in both houses nontu atina legitimacy u bangi baraba mukirite makana bibi ni arigitani ba Meru na bokinya nyuma guchwa ntaira cha kuthia thina yao na thirikari na tuthiretwo twina mazungumzo hapa na pale tutongeretwe ni kiama kialiba kana kirungamirite wafanyikazi ndani ya Meru na bete muchemanio jwa mbere bajwitetie Jumatatu na muchemanio jonge jogokali kunarua. Unfortunately
na kila gituma batu tuko tutegwiritu hata kidogo ni ati nyumia kuthithia michemanio ije yonde county government of Meru itongeretwe ni executive bate kwenda kwapia for this imakanya bibi nibyo bombita kwa mukira kwa meria rojo kedra muije ala witaira nguge no tembo geneo tunasimamisha mshahara na ugotea apology kwa unande baba tonya te siasa ne shema mapema Momero ugera ngogia mwingere jakia ngogia mwingere jakia aiko bangu kunyoba kuganga bakagoma goma wabano ukugoma ole goma ko memushara ukugoma ngogia ki ukagoma no ko memushara nondo tutianta teni na sige kaunteje tutianta teni ujinga na tutianta teni biashara cia wanda ne kaunti ya Meru nandi kiure kiao kira kinene bakethonikitu bakwamukira makania na kira bagwetia ni ginto county assembly ya Meru bakurukitie na mbeca cietho ikiathurwa bwambere let me apologize non to bamyambwerera umire igoro ndebere we acknowledge kana ito ko appreciate ngogera ariti ngoge bonthe ba county yetu ya Meru bakuita indaberite kiri budget ya 2024-2025 ni twikirite mbeca cia kuba promote ni twikirite mbeca cia kuandika new medical officers na kwaunde ndombe na gitio kinene sana mandaktari yetu nurses kindly bogeta on strike kagite neka ni tuwitikia mantu yenu ni yetite kubwa gitumi nandi ikundi na antu kathumba baumirite na kuwa kawira ati bwiri kunengana imakanya bibi nonto ne konti musuriti otongirene na manya jawe ne jathiri na ati angavana aomba gwethire no uwezo ba kubuta deputy orira angavana abuti senate na garemera ngwine kiambia thero county secretary na arawire mutuma na areta wita ikarone bia cabinet igaro 12 oni kauri atire mutuma na aritero group ne WhatsApp mutuma de manda usisa wake yo ingavana gawira manda ayo nda mutume thacia uteyo gawira ethera mwirite kinya yariku ngauri atire kiambia thero enda ata mutuma menya igaro kieku kia cabinet na ate mwirite kende ya areta muchemanio na wao na gawira na impeachment ni former governor of Meru na nange muntu buti abuta muntu ngwe na ata gawira umba tura ofisine no gera secretary general ku kiambia thero na ndegire mutuma ntwethinje baro ayo mubuta kana baro ayo mwira ari akuya micemanio ne ari akuya cabinet meeting wa mubuta ngwe kawira uwe untobombere twakubutire twi wananchi twabwithia public participation yegwa tuti ukwenda nonto tuturitira ngwira twaguthurire uturitira Meru assembly yetu nietikaniria batu twi wananchi yeta nio yekira kirore ekwinga MCA 49 barakwinga ureta na rora senate twakunia nithi twakwendi Nairobi ureta orengo senators na orengwa tukwenda umira wira Meru mutuma twethinkia ni details iriko mwete ni onto katiba eriuga deputy governor no ko deputize governor nae wengugi ni governor ingugi ngano mwete kagite ne kauka mwaka jomwe arega kurita amna bubu ntariki 18 cia mweri joju iri kiangoke mu Meru wonde nonto koti ikethura ikigita kethira mutuma ntoithingia akethura akinyuthe muma na gutwika ngavana wa Meru kawira twe muromba atire narege gutisia mutuma narega na mutuma netere kathanju kala kawe geri ko tariki 18 kamusambure tunyuthi mutuma muma mutuma no tukumeanwe ngavana wetu Meru county thai na kawira tukwenda kwira ukara ngwe ndene tariki 18 na tariki 19 kuri Alhamisi rogere tukaroka kurethia mutuma ntwethingia muma itiheshima kawira inko kuromba nete yo kinene wembe kwethira okiromba kashagwa noti akwire bora muntu impicha wabora kama tatu ntoto wake katheri mitembe kama ta katheri katurakta katheri bonda katheri ni anto bo kama taira kawira oria kasagwa bora kama tangiri nto byake ekwingwa onto tariki 18 ntio kuona tukurira kagita karaya ninkuromba Ameru ne baithuranire na umatore ne Ameru ne baithuranire ngwataniro inene ni yite ndene ya Meru ira Meru bakethe bakiaragia na sauti imwe bakethe taira community yetu
batena personal interest bakithetaira ana beto bandikwa ngugi bakithetaira kithomo kia county yetu bakithetaira barabara cia county yetu bakithetaira arimi ba county yetu bakithetaira utonga bwa county yetu turi amwe ta atongeria nikyo kioneki woni nkuona na tukiria rietwa rietu ringi turicokia ara ritwire kinya at the national arena rietwa ria Meru ni rietwa ritwire rina respect nene na tueye shima bo nene mantu ya yonthe twonete ya ibo ni yeyite kuthira na Meru ni betere nteto yu ni cieyite ruwa rietwa ria Murungu Baba Mutana na Kirundu Mutheru twaromba na nande bakurigaria nuria siasa na chore bakwi bakawira bambite kumwebera aende na kuo thuku bajaria brathe kambine iu nande batu Meru atukwenda ku apologize na kuga nande tuku withdraw inye ira turare achochia nare che miundu I turachieta mama defense force na nande tuachia rieto nonto iturabatitherwe twetwa Meru nio right Meru nio right Meru nio right Meru nio right mama defense force irare ikundi biandwa irare ikundi bia kwangaratana ya Meru irare ikundi kia kwithirwa ara meye jari atura yani manto jama ya kia anto beto ba Meru ituru yankubwira na mbona kwa Mwangaza nguwe kia kulo wa mona enju kuene ona muntu very innocent na muntu na kiao sana lakini wa muro kumaru nguru anchuku irotire maobwo injogerere irokone na ibontu wa etu atongore ba yutu na Meru County tuweto condition support yetu kana tuweto condition Governor Kawira Mwangaza na withdraw support yetu toyoke thirikari Kawira Mwangaza with immediate effect ontu turonere Kawira Mwangaza biaki aichi indwa ba mwanja ni indwa ke ni indwa ogoro ni indwa Muthuri Muriuki Kichungi gia siasa.